Into letingachazeki lotivako nje kutsi timnandzi. Ngikhumbula nasicala sifundisa samyezi kutsi hey, ukhona lo mtimba wokumoya kuthi umuntu uyi-2 in 1. Sichaza nje sithi ngesencele uma nje umuntu asashonile kuthi bani nangabe bekakholwa, nami nje nginadoda ihlobo lenginako, yebo kungete kwaba 100%, but nje lengadika ukuthi bayishayile bafana basekhaya ezulwini. Kuthi uphi nje Sibani, uphi nje Sibani. Ngabe kuphi naPawula uyasho kubaseThesalonika ukuthi hey madoda, ngiyacela ningabi bantu laba ngathi bedelwadi ngalabo labalele, and iBhayibheli specific ukuthi laba sindzisiwe laba kuKristu abafi bayalala bathi uyabona mvunakalele uthi Jesu asambeni siyovusa Lazaro, bathi uyakhuluma bamuva sothi hey Lazaro ufile. Ngoba bathi ngabe phela ulele Jesu utawuvuka. So bayalala lapha. So nawe la unesihlobo nje ungabuka ukuthi kuthi abani ukuphi. Ngesini nje nini lo khanza la ukuthi niya kuyongcwaba noma labanye benu khona hey mfundisi yathi lento ifika nje besiyongcwaba nini noma ke mfundisi kubuhlungu man. Hey ngesini siyathi kunalabanye lesibabonile. Kodwa ke nali ithemba ningesabi bafana abadala. IBhayibheli liyasinikeza lithemba lokuthi balele labantu laba. Ngakho nje nangabe kwalokhu la make sure ukuthi nangabe akasinziswa Nkosi yami umthandazele asho nalo mthandazo. Ngicela nje ukuthi mhlawumbe ungathatha le video le umende akusho lo mthandazo ukuthi ngiyakholwa ngenhlitiyo. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi wena Jesu wafa waphinde wavuka. Namhla ngiyakwemukela ukuthi ube inkosi nemsinzisi wempilo yami. Ngicela legama lami libhale encwadini yokuphila. Ngiyaxolisa Jesu impilo yonke lengiyiphilile lengakakuthokozisi. Namhla ngiyaphenduka ngidinikela kuwe egameni lakho Jesu. Amen. It's a simple prayer nje lebuye yentiwe njengoba nawe sowuyentile. Lo myoyo usingawuthi utsutsu ukhanzakala ukuthi hawu bathi usale wacima. Futhi kungawendi lo mthandazo lona vele mfundisi lona soyahamba wende nje lokunye kungenteka lo mthandazo lokuthi ugezwa tono sokhodliweni siJesu na ufunza amagospel ukuthi wabeka tono takho thethelele umvaphile nje. So lo munye ngokwenta le prayer le kutaba khona uve kusidokotela so umkhokhile esibhedlela hawu at the same time nabe inkosi yamthatha sothi awathi hawu umfundisi wangitshela lo mfu lona ulele akafi. Kungaba kuningi bazalwane. Angigcume ke ngikhuluma nje sesiyahamba ke siyafundisa ngesekudla nomthimba komoya ukhona. Yabona nabunanzi nje lathi umhlaba edlengiwe oyeka intokozo. Lolwimi lingete laphumisela asinaphetho we have got joy unspeakable. Athi umfundisi nangabe lento yethu yasezulwini usakhona kuyichaza ukuthi imfundisi inje akusiyo lena, it must remain unspeakable. Kumele nje ingachazeki ukuze ukuthi ngiyo lento noma kumakhata noma kunjani usikhanze sidlala ivi semthandazo ngoba siyadla. Uyabona nje sengibekise kaningi ukuthi nangabe kubekwa kudla embi kwakho sabala sikudla kwehlukene kunetithelo nje letimnanzi netibhidu. Lamanje bathi mfundisi lokho ligusha lo munye athi mfundisi na ushaya naku kwemantongomane mfundisi emazi lokwenyama mfundisi. Uyabona na ulambe mbamba sowugezile uhleti lapha ke balethe kudla uve bese uyakubonga lokudla babe busana sitshe egameni lakho Jesu bese seniyadla. Lo mtimba wenyama uyadla yathi nebuthongo bomnanzi bekunene na udziniwe nje bese sowukhanza ugezile kuyangena etingubeni takho. Yabona nje ngoba ihlobo nasekushisa kuba njalo nje la ebusika bese uyangena la tingubeni. Singethe sayikhuluma ke yalabadzala lena na unalo ushade naye ukuthi uNkulunkulu wakha lenkonzo. Fanele asibekise sihloniphise ngalendzaba ebuthongo nakhona nasuthi woko uve ukuthi yathi umtimba wami uyaphumula. Bathi be-biology ke noma be-science bathi ku-create-eka more energy uvuke nje ukahle unemandla. Amabhubezi nje bathi alala more than 20 hours. Tithi tingadla leti genge leti ke nathemba bese tiyalala. Emva kwaloko utawuthola i-energy iphinde futhi khona ekuhamba tiyodingela. Sinjalo nathi indzaba ekuphumula imigcoka noma ke thina ukhanzakala ukuthi ngalapha siyafundzisa kodwa nathi siyawakha amathuba ekuphumula. Kanjalo ke nekudla nalo mtimba komoya ke kunento lemnanzi manje yona ayichazeki. Tinto nje lusu lwasezulwini. Angiphethe ngokuthi ke le ngoma lethi ngoba nguwe owangcoba kucala wasivulela indlela yokuncoba. Tono tihlukene noma ke bomake betono bathathu. Jesu nakancoba nje lapha
nawufunza boMateyu 4 naboLuka 4 acala ku-fasting. Le ndoda lena ngiyo leyanqoba kuqala. So abezilile-ke 40 days and 40 nights. Heyi nangibabe nangilokhulumako uhlalathi eMaswatini solo sashiya konke kabe solo sendani ingakho hle senivetela nje nanizoba lethi mnanzi. Hlala ekunyaweni taGamaliyeli ufunele channel engakhona uthinte nalomunye. Kanjalo kanjalo. Naku nje uNkulunkulu sithi kubazalwane asinikhumbude ngekhembi ngoba ku-predestination ufuna wathi ukuthi awuyathi naku noma singakutshela kuseleli hour siyakukhumbuda ngoba le ndlu nangabe usensitive ngoba tindlebe funa sathi tihlala tigadza kukhala kwelicilongo ngoba sathi licilongo ngeke likhale livwe umuntu liyawukhala ku-inner man. So nathi-ke kuba kanjalo. So sicala tinkonzo kuba khona ukuthi nabakithi kwaba khona athi ngahaya kalozitha sithi khulumele tinto leti angigcine-ke ngalokuthi-ke sesisho itokolo Jesu-ke uyancoba naye indzaba ye-fasting. Ngakho fasting sesifundisile ukuthi le gama lithi fasting lokuyi-fast mbambambamba. Fasting is putting food aside then replacing it with eating the word and praying. Uma ungakhanza naba ulidla iliva uthandaza awukho ku-fasting uku-hunger strike. Enjoy ekuzale fasting lokho ukuthi injole kanjani. So lokuthi nje ngiko le fasting kuya ngokuyakhula ungayenda nje fasting uthi futhi uzile ilanga lonke kube nje ukuthi yabona laba labathatha imoto nje bobabe labahloniphekile yebo nabomake nalabasha uhambe sebayathi nje ukuthi Mr. Bani Mr. Brown na kudla kwakho sebayathi nje ukuthi 1 to 2 wena uyadlala ushaya ikhofi lakho nako konke ubuyise inyama udle nje kudla vele singathi kumbe kwabo more than 200 ubuyise mhlambe nesinathu. Yabona lo mfu loyo nakazilile uyasho ukuthi uzile iviki lonke kuthi ekuseni uyayidla nje full breakfast nesupper but ngale lunch 1 to 2 ngalokuthi nje fasting is putting food aside lokuthi for how long wena utawukhula nanaba lakhansi bese bahibikelwe nje kuzila kwabo. Bigger things start by little kancane kancane uletha kakhulu ilofu yakhiwa imvuthu so ubuyela nawe baningi nje proud ngabo lokho abakhona mfundisi bengibikile ngoba uthi Jesu lolu hlobo lolaliphuma ngaphandle kwekuzila nokuthandaza akuthenza abasilabanye livese ba-interpreta njalo kunetinto etingeke tisuka nilesi lamagiya lamabili fasting and prayer nangaze ebandleni lokungathi kuyabaleka nathi wenza sihambeni siyozila ibhazwane babaleka kuleli hlobo lelingeke liphume so nangabe bosuyibikile khumbula athi ilofu yakho imvuthu lithi by lithi so kube khona nje ekuseni awudli udonsa live ngoba lesikhathi lesi nami ngiyakhumbula nangisinziswako kube khona ukuthi nangisikolweni kube khona ukuthi ekuseni bukhanzala ukuthi hawu nemambala sengigezile bese ngihamba ngiyokudla-ke bengivama kusuka le esikoleni bese ngila ngabo 2 bese vama ukuthi sidle i-breakfast ngabo 2 noma 7 nasi late singaphangi futhi ngoba kudla ufuna ukushaya kancane njenge-dripping nje nakunisela yabona lamantu athi ngalawa lapho malithonsi lesithelo sinatha kahle si-enjoye lawo manti nathi-ke lokhu kudla lokhu 30 minutes so nangizilile-ke bokuba khona ukuthi lesikhathi lesi sengigezile kusingabe ngisemakhishini ngidonsela ivi yabona nje incwadi bo-First John bo-Peter bo-Titus hawu bese kushwabuzela ukhanzakala ukuthi ngive bunazi nje ukuthi awunamhla lo 30 minutes to 40 minutes wami yebo bengigeda phela bangiyathi kusasa vele indaba engizilile bengigeda nje noma le-hour but asesibekeza ngalo 30-40 minutes lokuthi wenda litiya lapho uyabona nje lesikhathi leso oba naso solokudla lokuthi futhi isikhathi ungamkhotha nje peanut butter noma licanza lakho uyafrya lapha nesinkwa uplaka ligedlela lapha emva kwaloko uthatha libisi lapho ufaka litiya nemakhamba akho yatamatisa uvashukela uyabona nsi so about not less than 30 minutes uyadla-ke ulume kahle kancane so bokhanzakala ukuthi-ke kuyangibooster nje nanyalo solo ngiyakwenda bekuba khona ukuthi usengihamba ngesikolweni uve kumnanzi la mgwaqweni uhamba ukuthi ngicathi incwadi ya-First John yonke. You feel proud of yourself because kunjengekufunza inoveli nje you feel proud naso ucede kufunza incwadi. How much more ke live laNkulunkulu bazalwane kunemfihlo evini laNkulunkulu kakhulu la ulifunza nje ulimemeta reading aloud naku lesikwenda kuma-honored prayers lesithi ama-honored prayers sibazalwane sonke nje ibambeni le nto asinawuta ukuthi khona inzawo la kungahlatshelwa khona kungawoshipha phindze kuphela lenzaba ukuthi mina kudoba labanye banengane nje. There is something about the word nalokuthi nje ubona kuhlabela nje abantu sebagcoka kanjani ini siyakufundisa-ke kuleti inkonzo lethu abangilokunye lokupart of it nalesithele sikufundisa so lokuthi nje mfundisi nishonisi nine kuyenteka naye nje incwadi yamagospel nencwadi yezenzo mfundisi kuyenteka incwadi yezenzo lelenze kangaka
nifunze nimemede nabantu lapho umuve bese-ke nakuphakama amagama lathi sowufaka umunwe wakho lapho eBhayibhelini uyathandaza. Sibone sekusile. Hawu bazalwane, yenini. Incwadi labo boKorintile ngathi dinse, boJohn nabo Mateyu amaGospel. Hawu lo mncane-ke nabo maHebheru lengathi badzanyana nabo boTimothy. Hawu yebazalwane. Anyway, to cut a long story short. So lokuthi nje mfundisi nje ukuthi nini, yes. So abazalwane ngobuningi benu njengoba niyakhumbula nakadzeni kunganilimati lokho ukuthi hayi mfundisi ngathi akasahlabela. Kukhona lesikutholile ngani niyahlabela njalo ngathi ebandleni noma next week nje kune-honored prayer. Nitawuya yini lokho kungashintsha kunento lensha ke lembuliwe kalozitha. Mani into lensha mani bahlala bayibalekela. Bese phindze labanye bayithole sebalimele better very late. Yabona ke phindze futhi ngabe kuzeliwe. Useniya ngasekuphetheni ngoba-ke akhona amavidiyo la sikhuluma khona nge-fasting la umfundisi ayichaza khona. Ngiyathanda kulala magama langa-ke kune-clip nayo leti abese iyalenza lapha lena lachaza nje lo mbhali ukuthi i-fasting nje ukuthi akusikho nje ukuthi ukhuluma use-America, akusikho nje ukuthi hey kubonakala ukuthi kube kuthi wena nje le fasting yakho lena kube ukuthi wena nje awudli emakhofi uyasho nje ukuthi i-fasting fana ukuthi utshela umtimba ukuthi wena I've got authority over you. Wena uyintwana yami. Ingakho umfundisi wachamuka wathi mina ngimdzala kunami. Sathi kuthi umuntu ongena ezulwini angakaphili lesibili ngimdzala kunami. Mina ngimdzala. Lo mvu wangekhathi mdzala kunalo mtimba. Lo mtimba yintwana yami le. Njengoba hlele sibekisa nje boDanyela nabo Shedraka bangena njani emlilweni. boDanyela bangena njani emabhubezini. Lo mvu wangekhathi wagwinya lo mvu wangephandle. Thina sahambe ngokwenyama. Yabona nje nobona indvodza nesisiwe lesikhulu angisho laba nemkhaba lokahle. Laba lamasisiwe lesikhulu zesilenge. Sinjalo nathi ukuthi nasondla le mvu yangekhathi igcine le mvu yangekhathi igwinya lo mvu wangephandle. Ungangena njani emlilweni ungasho. Yabona siboShedraka bebaphila simine ngimdzala kunami. Amabhubesi alambisiwe ubuka phela laba labajikijelwa babese bagwinya kulamabhubesi. Danyela kamudli njani. Lokuthi bekavula emafastelo kathathu ngelanga lesithi-ke ukuthi idzalisa. Nawe esikolweni nje ufunza wenda bo-engineering sithi educational uyadidzalisa. So kunesi ufunzela i-nursing lapho naso ujova abantu akusiso lesandla lesijovako. Mina nje ngeke sengikhona. Ngilento loyifunzile manje seyicontrola seyibambe lesandla. Kunemfihlo la kulo mina ngimdzala kunami. So Danyela amabhubesi akamudli ngalokuthi abetidzalisa every day njengoba nathi njalo ngaboLwesihlanu sidlalive. Naku nje simemetele ukuthi kudliwa nathi incwadi nathi. Maswati bambeni le nto le. Tikhasi lesisiphila ngito setithi shwabjela livi. Nathi uchamuka timpi. Noma kuchamuka ngala nangala tikukhanze ukuthi unjenganaba be-high jump ukuthi kubekwa tipontshi njena nabazuba ngale bangatolimala. Nathi-ke tinto tinkinga tiyabhamba nje. Ngikho nje umthandazo lapha nasithi babe wethu wasezulwini siyalingcwelisa ligama lakho. Umbuso wakho usufikile phakathi kwethu. Yingaki insando yakho siyayenda la emhlabeni njengoba entiwe ezulwini. Uyasipha namuhla lo sinkwa sethu ngoba ngumuntu lo namhla ngumuntu. Uthi Jesu sinkwa semihla ngemihla. Uyasipha namuhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla. Uyasithethelela amacala ethu njengoba nathi siyabathethelela laba nemacala kithi. Kungako awusingenise ekulingweni awusingenise ekulingweni futhi awuyuze usingenise ekulingweni. Kunaloko uyakhetha wena Jesu kusisinzisa konke lokhu. Buka-ke bese sithi uyakhetha kusinzisa konke lokubi noma ngabe kuthiwa ngabani noma ngabe kuthiwa ngakuphi sibala kube ngu-5 noma ngabe kuthiwa kangakanani noma ngabe kuthiwa kanjani noma-ke sekuthiwa nini wena Nkosi Jesu uhleti ngesekunene saBaba uNkulunkulu uyakhetha kusisinzisa konke lokubi. Nasi isizathu lokuthi umbuso wakho emandla akho bukhosi bakho ingcebo yakho inhlakanipho yakho inkhatimulo yakho kungcweliswa kwakho kungcweliswa kwakho kungcweliswa kwakho kungcweliswa kwakho kungcweliswa kwakho. Kunesizathu lokuthi sisho ukuthi kungcweliswa siphuka ukuphinza. Kunothi lapho suke sisho lesasikhathi kuma-prayers ethu suke sisho ukuthi empumalanga kungcweliswa kwakho, entshonalanga kungcweliswa kwakho, enyakatho eningizimu kungcweliswa kwakho, sibite tindzawuna esiteki kungcweliswa kwakho, kamanzini kungcweliswa kwakho ngoba siyathi impilo ngu-PTP, place, time and person. So noma ngabe ngisesitekini ngisenhlangano ngisemankani ngisembabane kungcweliswa kwakho. Phindze futhi lo ngeke uzukubide phindze nebantu noma kunemzala wami nabhuti wami nginasisi wami kungcweliswa kwakho. So now sifa-ke sithi kungcweliswa kwakho kusukela at the back of our mind sibona tindzawo. Angiphindze ngicizelele impilo nje bazona PTP, place, time and person. Phindze futhi sicala kahle lokuthi nasithi nje it is place, time and impilo nje ithi wena ukuphi sidabe kunemshado siyahamba kusasa siyekhaya kithi kamanzini sidabe sigibela indiza yaka-10 ngiyafunza lapha eMvasi eTertiary for 4 years
Then-ke bobani bantu lokukhuluma nabo impilo nje inlethu intathu. So kungcweliswa kwakho ubungcwele bakho phakade naphakade egameni leyise, egameni lendodana, egameni lamoya ingcwele, lokuligama la Jesu Kristu, lokuligama la Kristu Jesu. Amen. So now ubuka-ke ukuthi why do we pray like this? Ngiyona lento lesiyishoko-ke le. Angiphethe ukuthi-ke bazalwane uyachubeka lokhuluma-ko uyasho ukuthi i-fasting sena sibe close unto God. Is to deny the flesh so that it's going to be weaker and weaker. Fasting mama is the crucifixion of the flesh. Bazalwane. Phindze futhi bana nokuthi i-fasting kusho ukuthi le nyama nasi weaker, then the inner man uba strong. Bazalwane ngiyekeleni. Asesive nje leyo clip leyo. Then-ke umfundisi uyayinanatela ngitona letinto leti-ke ukuthi uyeva ngathi kunelisizanyana nje lapha nakakhuluma loyo kunene. God bless you all. Amen. God bless you all. Amen. God bless you. You know this is fasting? What is fasting? Fasting is not this little punk American stuff like, I'm just not going to drink coffee for 4 days. No, fasting is the crucifixion of the flesh. It is denying the flesh. It is what? The abstinence from food and pleasures to weaken the flesh, to strengthen the spirit, that we may connect more deeply with God, our Heavenly Father. Fasting is telling the flesh, I have authority over you. It's telling the flesh, you are not stronger than the spirit that's on the inside of me. When we fast, we deny the flesh what it wants more than anything: food and pleasure. When we fast, we draw near to God. When we fast, we hear God more clearly. When we fast, we invoke God to move supernaturally on our behalf. True fasting is making your flesh submit. It's hard to get your flesh under control, but when you fast, you control your flesh and you can hear God more clearly and you can know God's plan for yourself. Everyone should fast at some point in time, not only for their health, but to begin to have a more closeness relationship with God and to learn more about God. Did you know this is fasting? What is fasting? Fasting is not this little punk American stuff like, I'm just not going to drink coffee for 4 days. No, fasting is the crucifixion of the flesh. It is denying the flesh. It is what? The abstinence from food and pleasures to weaken the flesh, to strengthen the spirit, that we may connect more deeply with God, our Heavenly Father. Fasting is telling the flesh, I have authority over you. It's telling the flesh, you are not stronger than the spirit that's on the inside of me. When we fast, we deny the flesh what it wants more than anything: food and pleasure. When we fast, we draw near to God. When we fast, we hear God more clearly. When we fast, we invoke God to move supernaturally on our behalf. True fasting is making your flesh submit. It's hard to get your flesh under control, but when you fast, you control your flesh and you can hear God more clearly and you can know God's plan for yourself. Everyone should fast at some point in time, not only for their health, but to begin to have a more closeness relationship with God. And to learn more about God, subscribe or follow right now. Did you know this is fasting? What is fasting? Fasting is not this little punk American stuff like, I'm just not going to drink coffee for 4 days. No, fasting is the crucifixion of the flesh. It is denying the flesh. It is what? The abstinence from food and pleasures to weaken the flesh, to strengthen the spirit, that we may connect more deeply with God, our Heavenly Father. Fasting is telling the flesh, I have authority over you. It's telling the flesh, you are not stronger than the spirit that's on the inside of me. When we fast, we deny the flesh what it wants more than anything: food and pleasure. When we fast, we draw near to God. When we fast, we hear God more clearly. When we fast, we invoke God to move supernaturally on our behalf. True fasting is making your flesh submit.
It's hard to get your flesh under control, but when you fast, you control your flesh and you can hear God more clearly and you can know God's plan for yourself. Everyone should fast at some point in time, not only for their health, but to begin to have a more closeness relationship with God. And to learn more about God, subscribe or follow right now.